Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufan dari MelakaFX.com untuk sesi mentoring 16 hari bulan 11 tahun 2015 16 bulan 11 tahun 2015 9.59 malam, nak pukul 10 dah. Okey, so apa khabar semua? Okey, so bila pukul 10 ni maksudnya itu adalah tandanya candle 4 hours akan complete because kita ada shift dalam time zone. Sebelum ni kita punya 4 hours candle complete at 9 o'clock. So now dah jadi pukul 10 malam. So kalau kita tengok pada chart currency 4 hours, we will see a new candle appear. Yep, as we speak. This is EG down sekarang ni dekat 7058 GJ as we speak. So sekarang ni wow. Satu shooting star. Talking about shooting star, dekat Australia New Zealand on daily chart, Allah sayang they want just not our luck lah. Talking about shooting star, so this is H4. This is daily chart. Pagi tadi saya ada bagi satu signal dekat SOTG. The reason being is that saya nampak satu shooting star di sini. But you know what? Poop, it hit our stop loss. Okay, so they hit stop loss kita di daily chart. Saya memang nak simpan lama, tapi nampak dia dah hit stop loss, nak buat macam mana? Okay. So dekat sini ada satu resistance area. Ini adalah satu downfall. Dia naik sikit. Kita boleh panggil dia sebagai satu evening star. Sikit saja retrace dia, ataupun ambil dua ni saja, dia boleh jadi satu engulfing. Okay, so nampak gaya dekat atas ada satu resistance. So sekarang ni boleh tak price ini break resistance? This is one question. Tapi very nice candle from Australia New Zealand. Ini satu Morobozu, walaupun a bit besar, tapi this is one long white candle yang ada body yang besar. Kalau dia punya upper shadow ni pendek sikit, then it will be very very nice Morobozu. Okay, same goes here. But dengan kehadiran candle ini, dia cancel our shooting star lah. So dia hit kita punya stop loss. Nak buat apa on 4 hour chart. So ini baru saja terbentuk very nice candle. Very nice candle going on. Menunjukkan bagaimana Australia sekarang bounce from dia punya low. Okay, see, boom, retrace, boom, break, and then maybe dia akan proceed lagi kenaikan. Okay, so 4 hours candle sekarang ni memang I'm in love with 4 hours candle. They're very nice to trade. Lebih relax, lebih relax, tak perlu terkejar-kejar sekarang. Okay, so in this 4 hours candle dekat EJ pun tuan-tuan nampak masih lagi, sebenarnya ini masih lagi trend menurun lah. Kalau kita tengok dekat EJ, EG, kalau saya ambil daily chart, this is still downtrend. Cuma a retracement dalam satu time frame yang kecil. So kalau anda nak main time frame H1, M30 ke, nak ambil buy, of course lah boleh. Cuma dia punya profit tu kena limit lah, because the overall trend masih lagi menurun, bearish. But to be safe, just go with the flow ataupun go with the trend. So kalau EG ni kita nampak the trend menurun. So kalau ada peluang untuk buy, you know what, just ignore it. Okay, so kalau kita ignore buy position at smaller time frames, for example H1, so apa yang kita nak buat, we are looking for sell position, ataupun kita akan looking for sell opportunities. Apa strategi yang boleh kita pakai? Can go for MTF. Sini tak ada. EJ. Now kenapa contoh ni saya bagi dekat EG sebab apa? Kalau EU pun sama jugalah. Sebab euro sekarang ni
ada fight lah between Jerman dan juga Draghi. To be exact, ECB. Okay, so dalam 3 European pair ni, biar saya combinekan diorang sekali, jauh sangat Okay, led by EU on daily chart. Kita tengok kat sini memang ada turun, trend menurun, this is sideways. Sebenarnya this trend menurun yang kecil ni dia berlaku dalam satu sideways lah, dalam satu sideways, but still it's bearish to me. EG same, lebih kurang sama macam dalam EU. Perhatikan EU, nampak EG, EU EG, plus minus the same. Kalau saya combinekan macam ni, ini kita punya trend. Satu lagi, saya tak gunakan RSI dekat time frame daily, so I might as well remove RSI. Tuan kena ingat, saya pakai RSI dekat time frame H1 saja. Okay, so starting from the pattern ni, high dia 13.10.2015. Let me remove this one first. Kita tak pakai kat time frame daily. Apa hal jauh sangat ni? Okay, 14.10.2015. Yang ini 13.10. Okay, nearly the same, right? So kalau kita nampak daripada 13.10 ataupun 14.10 ni, dia start menurun. Okay, so what happened in euro? Okay, this is another one. Again, saya letak RSI tadi sebab saya nak pakai MTF, multiple time frame, right? So other than that, I don't use it. Okay, ini ada bounce. Wah, ni ada pelik sikit lah. Macam ni, kalau kita ambil dekat tarikh yang sama, 13.14, 15 ni, dia decline, dia bounce back, and then boom, dia turun. But nonetheless, it is still going down for ketiga-tiga lah, ketiga-tiga pair yang ada euro. Okay, so what's happening in euro now? Seperti yang anda semua tahu, euro sekarang ni dia ECB is going to print lagi duit, quantitative easing dia. Last kali saya baca is going to be somewhere in December. Sekejap, let me get the dates for you. It should be okay. So Thursday, December 3rd. Yep, saya rasa itu yang paling dekat. Lain tak ada apa. Ini bukan, itu pinjaman. Ini bukan. Okay, there you go. Itu dia. Okay, so menghampiri kepada event Thursday 3 hari bulan Disember ni, kita ada bid rate. Now bid rate currently is at 0.05. Memang tak ada cerita yang dia orang akan cut lagi rate. Ini something yang kita tahu. Okay, they will not cut it, and not now. Tetapi yang lebih kepada dia punya press conference ni. Okay, so this is where all the excitements begin, because Draghi akan announce another round of QE. Now di Europe, QE dia berapa 85 bilion ya, 60 billion euro. Wait, euro QE, ayo. Fade to spark. Okay, kita dah dapat tengok ni dia. This is idle for hints on more QE. Ini dia kata more QE.
dia punya skill dalam nak mencari news ni ialah keyword lah. Tuan-tuan kena tahu apa keyword yang tuan-tuan nak cari. Itu yang kadang-kadang tu bila kita nak baca fundamental, especially fundamental lah, apa aku nak cari, pasal apa benda yang aku nak cari ni, kena tahu keyword dia lah. Kalau tuan-tuan tahu keyword dia, macam saya buat tadi, just go look for the keyword and then just browse sajalah. This is somewhere in October 22nd. Ya, betul-betul. Saya nak tengok amount dia saya dah lupa apa. If I'm not mistaken 60 ke 85. Dia dekat-dekat dengan US punya, cuma bezanya ialah dia dalam euro lah. US dalam US lah. Total. Okay. Ni dia. Ni dia. Hopefully di Melaka pun hujan hujan lebat. Tak tahulah dekat area saya saja internet yang slow ataupun dekat area tuan-tuan pun internet slow. Adakah semenjak hujan internet slow, kita pun tak tahu. Okay, so the European Central Bank ni on October 15 will extend its stimulus program beyond September 2016. Okay, so by right dia punya timeline sampai September 2016 tetapi ada ura-ura 60 billion euros a month ianya akan di extend. Okay, now bila dia print ataupun disediakan okay, bila disediakan dana sebanyak 60 bilion ni, so apa yang dia orang akan buat, dia orang akan beli bond. Boleh terdiri daripada government bond, boleh terdiri daripada municipal bond, boleh terdiri daripada companies bond. Okay, basically itu yang dia orang target dulu. But anda kena tahu at the end of the day, kalau benda ni berlanjutan, dia nak beli bond kan, at the end of maybe September 2016 tu, there are no more good bonds to buy. Okay, bond-bond yang boleh memberikan pulangan ataupun bond-bond company yang bagus-bagus ni, dia orang akan sapu dululah. So apa berlaku? Mungkin yang tinggal nanti adalah less attractive bonds. Okay, less attractive bonds. Now, salah satu bukan salah satu lah, negara yang paling against sebenarnya the idea of extending the QE sebenarnya adalah Jerman. Okay, Jerman ni dah memang dia punya kuasa kuat dekat euro tetapi sekarang ni dia orang pun tak begitu orang kata apa tu, selari dengan idea Draghi lah. So kalau tuan type ECB versus Germany, NQE now or risk a new financial crisis, warn Germany. Jerman dia dah start bagi warning kepada ECB. Guys, you have to stop this one. There are no more good bonds to buy. Okay, dia punya currency dah lemah gila already against 1, 2, 3 major ni against US, against Great Britain, against yen, at least for these 3 major lah. So what more do you want? Okay, now kalau against these 3 major currencies dia dah lauk macam ni, apa yang Jerman kena buat ataupun apa yang Euro kena buat sebenarnya ialah dia kena start producing ataupun exporting more, okay, on Eurozone. Sebab apa? Sebab bila satu currency ini lemah, dia akan benefit negara-negara pengeluar. Contoh macam Jerman lah. Sebab Jerman ni kita tahu dia pengeluar kereta, otomotif. So definitely Jerman adalah negara yang akan benefit most from the weak euro. Okay, but then again bila kita tengok dekat Itali, Perancis, Spain,
right? So kita kena kita kena tahu apakah base ekonomi diorang, apakah yang diorang ekspor. Itu satu yang kita nak kena tahu di Jerman. Okay, so yeah, this is news. Satu yang saya nak tunjuk ke anda ialah recently bookmark. Ni dia. Europe finally starts pumping markets with cash. Yeah. Tu Draghi. Central Bank is using the detailed manual. Ada manual lagi. So tak ada reason kalau tuan-tuan tak boleh jumpa lah ni. I like to bookmark it lah. This is good. Saya ada manual lagi. Kita boleh buat kat rumah. Boleh buat lagi. Ui, tu dia. Okay, that's cool. Okay. Wah, lambatnya. Okay, kalau kita tengok dekat ni, back to what happened in November, sekarang ni ada various announcements ataupun speaks daripada Draghi lah. Hari this week Monday hari ni ada, and then Friday ada. Cuma kita kena tengok dekat mana tempat dia. Dia cerita dekat European Roundtable of Industrials Plenary Session in Madrid. Okay. Yang ini Euro Finance Week. So dia ni dalam tour bercakap-bercakap je lah. Ini see, England's Open Forum. Yang ini testify MPC before the community. Okay, ini penting. Ya, ini penting. Yang ini mungkin jemputan saja ni, Bank of England Open Forum. So mungkin dia punya impact tak kuat kepada market lah. You have to understand, bukan ada cakap saja boom market bergegar. Sentiment wise yes, but mungkin dia impact tak begitu kuat. Euro Finance Week, this is good. Buat ni apa? Round Table of Industrials Plenary Session. I don't think that will affect that much. So baik, saya tinggalkan anda dengan cara bagaimana nak mencari info lah. Tapi yang ini pun dah tak keluar ni, kenapa ni? So that's how I look for information, especially on fundamental. Okay, so kita tengok pada gold. Gold is going down. Sebenarnya gold ni it hits, bukan hits lah, nearly hits 11.00. Okay, this is the round number and it's going down. Almost every market yang hari ni saya nampak ada apa nama ni, gap. So gold is going down. Ini jangan ceritalah, memang going down saja. GJ interestingly on H4 saya nampak satu shooting star, but this is nowhere near resistance. So saya tak akan sell macam ni. Saya kalau boleh nak bagi naik kat sini kan, then saya akan look for any sell position there. Okay, because this is one upside move. Low high, higher low, higher high, low, higher low, higher high, higher low, higher high. So kalau misal kata nak selesai short, must be in this region, this area. If not, I'll take my chance and buy maybe di time frame yang lebih kecil. Okay, so GU very interesting. Ada reason untuk saya tengok this as an evening star pattern on daily chart. So most likely saya akan masuk di daily chart, di daily besok. Sebab apa? Support, resistance. Saya tarik satu Fibonacci. So sekarang dia sangkut dekat 50, and this candle actually breaks and close, should InsyaAllah lah close below 38. Tapi mana tahu malam ni kalau dia return sampai atas ni, saya tak ambil lah position.
Kalau macam ni, then this is one nice pattern that I'm going to enter, which is evening star pattern. Okay, so hear me clearly. Selesai. Kalau misal kata macam ni lah rupa dia at the end of the day, then tomorrow morning kita akan masuk sell position. Kita akan masuk sell. Now assuming this is just assuming at 5192. Spring green. Okay, ambil high dia 5263, so 5270. That's our stop loss. Okay, that's cool. And mungkin kita boleh buat satu TP sama here dekat 5138 atau 5140 kita buat setup sekarang. Dan I want to take here at 5050. This is nice, guys. Right, so dekat sini the first one will get 52 and then got 140 pips. Okay, so this is one nice trade. Hopefully cross our fingers. This is going down, this is going to be an evening star, so this is going to be our trade. Okay, InsyaAllah sukses semua. Okay. Sedikit announcement, 28 hari bulan 11 ada event technical strategy. Saya akan mengajar divergence dan kawan saya Fishing FX akan mengajar chart pattern formation. So siapa yang nak join, RM200. Okay, yang keduanya DVD. Siapa yang nak dapat untuk koleksi, untuk simpanan, untuk review, harga untuk anda RM400. So make sure anda dapatkan daripada saya. Okay, thank you. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.